تعالیٰ علیہ وسلم مگر بزرگا اکجسد کیا چوس ونیو پر سیدی بزرگ میانی جوانا میانی تاکی عزیزہ ویا جو قسمت وول مول موچی حیات ادایا چی پروردگار سنگر بینی مول موجا چی بھی سلامت یا پریجت من میانی جوانا یمن بچپنا مول موجدو گری اند سرکن بیٹھک نندر پریوان مگر وائی تلن بھر چکن گئی پریسر مول چکن گئی میانی جوانا یہ پریجت من یتیم میانی عزیز میانی بزرگ یمن پھاک لگن مگر کیا بند مول چکن گئی جواناو یوئی موت بارگاہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرموز ای جوانوان کیا شیناو تم ناوال شنید پر تم اللہ حالا ماک مگر نوان یس سوچی کیا وائی یس اے والحس ادائی میں جوانی میں نس جوانا کائنات اکتائیدر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی وقتی جوانا میں جوانا میں جواب یسی پر بس جی بکن ادائی میں ونی کیوں واجی میں نبی زوان دائی یاد شمول یہ چھو اے میں نبی زوان دائی صلی اللہ علیہ وسلم ادائی یاد شمول ابنتا مولا چھوئی مگر وینا چی پانون یہ مول کرنا ہوئی تو مول ادائی میرے دولس مزور دلوالی آرہ وین چینا پتا مول کیا گو وین چینا پتا لجمز یہ مول کیا گو امس مالی سکے میرے بگارین تو بنیانی نبی زور ملائی صلی اللہ علیہ وسلم نام بکے اتویاس چائنس خدمت الماؤں میاؤ سی ہوئی سوال کرن میری تو جواب میانی نبی مول کیا گو مالی سکے میائی پکن مالی سکے میائی ضرور کرے اور فرمو کائنات تائیدارن ادر میری آرہ ویا چکمتی والمال پمانی مول کیا گو والمال پمانی مالی سکے میائی جل پکن تم میانی نبی زومانی صلی اللہ علیہ وسلم کے میائی ویلیا مول پتری اب جائے سو پکن کیا یہ مول پتری اب جائے سو پکن انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ولا میانی جواب میانی بزرگا میانی تاکی عزیزہ آزا چمول سازم کی ازمن نگس یہ باراز نگس مگر جوان سنے سازی گزن میانی زجیر جوان سنے سازی گزن کائنات اکتائیدار پر باون میانی آلہ یہ مول سر پکن آزر یہ تیمی سر پکن آزر یہ نم مول پوٹ آئیسر زام پکن یہ نامال بول آئیسر پکن یہ میوزک پکن آئیسر پد آئیسر پکن بول آئیسر منزا پکن کہنی جوانا یہ مولس آئیسر مول آئیسر پد پکناون ادا شینا رام خدا تو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھل میانی نبی آدھل میانی چلگاش توی آدھل چلی خدمت میانی نبی یا شمائی دور توانی مول گمد کمزور شما گمد مگر وینا چونکا نامی دومد آنا میانی نبی بیتا شم کرن دمنتا میانی جوانا یلی بیوان آزک یلی کیا آزک بیوان ینا مجل پوٹکن تیگیز کن آزک تاکدید بیوان ینا مجل پوٹکن زنگ ترایت آزک بیوان ادھر میانی نبی تلگیا اپنی علی مولا سی بیوان امیل مجل سوی پوٹکن بیوان دلانو امیل مجل سوی پوٹکن بیوان ینا امیز مجل پوٹکن ڈاکٹر ایدائیک بیوان ینا تیگیز کن آزک بیوان میانی جوان میانی بزرگ میانی تاکی عزیزہ اس کلام کو سلیم نزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی یلاوی امیز مجل سائزک آلوم کرن یہ امیز مجل سائزک آلوم کرن رمزہ ناو جت پنی
أمس مولس عايزك على الكرن أمس كا عايشي ناو جيت قيد مولس على الكرن أين جوان من بلغي المامن كائنات التايلار صلى الله تعالى عليه وسلم من كلام يلمس البكن عايزك بون دل بكن يلي بيابن عايزك بون كين يا دكتور يتل بيابن كي يلي من مسجان فرمامن على وشكرن ناو جيت جسم على الكرن تاج النبي بيجا دكني يلي بكر عايزك بيابن وعلي البون اسم بكر دي بيابن كي الله أكبر الله أكبر الله أكبر تشينا بطا وفقل الوالدين إيسانا تشينا معلوم رب شينا بن امس مولد اسماعيل سيكريزي اي مانو جوانو مانو بدلگو مانو تجوليلو اويا كتابنا درامت ماني جوانا شخصاقا در خدمت رسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وما أحق الوالدين رمضان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم میری تو جواب امس مالس ماجود حق کیا چھو امس کائنات تائیدار فرمامن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتک و نارک المناتا میانی جبان این سوال کرن والی یہ مول موجہ چچانی کا جنت دیکھ جہنم يمول جاني كاتو جنة جهنم دي على قرنا النبي صلى الله عليه وسلم زمان داي يغوشيا جنتي يودالون يانغوش جهنم يودالون تبولي جي زبان استامت جي زبان استامت پنی بابا جنت بناوگا تو جهنم بناوگا قرنا النبي کی دلیل صلى الله عليه وسلم ونگرا مول پلنا ونتوگوی اگر آپ مجھل ماہی سلوک کرید نتائی مجھل آلو کرنی تو یوڑ ترخ دستاس نتائی مجھل آلو کرنی تو یوڑ واپس ہوتاس میری کوری میں بنی نتائی مجھل آلو کرنی تو چھ یوڑ کرے پانس تھاپ جاؤدس پھر زنج چانی کدو چھ جانم نانا یہ چمولا سی آلو کرن سوج پچھوئی لارن یہ چمولا سی آلو کرن سوج پچھوئی لارن زنج چانی کدو پنیو جنات زنجی اویا فرمامن میں جبان میں بزرگا کائنات تائیدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اتم مسجد نبی اسمان دا جو منبر پاک اوپر کائنات تائیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بن صحابن بہار مطلوب برید نسیتا مطلوب نکرید المنگنانو صحابو ولیو آما چوکن شکان دعا کرنا آل کرم کائنات تائیدار دعا پروردگار کائنات کرم قبول تچھا بکر شریف یہ چھوڑا شریف دعا چکران حضرت محمد رسول اللہ آج کریم نبی دعا صلی اللہ تعالی علیہ ایمانو صحابو آج یہ نسی دعا کرنا بچھو آج گشو کھڑا آگے دعا کائنات تائیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جوان میں بزرگا از مسجد نبی از من کے جا صاحب سبج اخاو انچو دعا کرنا من دہنی مبارک محمد رسول اللہ یہ سارے صحابوں دعا مقلونو کریز اجوش وقت کو جسم صاحب سب آگ دیت یہ چھوڑا ام صاحب سب جو قلبون کندومت یہ سری صحابہ دعا کرنا من یہ یوما پر رائے کائنات تائیدار انتو نظر پر میرے تاگنانو یارو سارے میں کر لو دعا میری تو جواب وقت کو جب مزئی شخص جوانا بھی ہتائی نیشن تھوڑی ودن ہتائی نیشن تھوڑی ودن انگے قلبون کندومت امچو قلبون کندومت یہ قلبوی مبارک تھوتنا حید وشل سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ابو حریرہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر یہ چھوڑا
Yeme Abu Hurayra garoz travan Adios yaman doran doran Resulü Kerim'es sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Aman uzunanın nebi Nara şüygeli tabakar kararıyın Ye çuva seri Ay doz niyaran Gir vapas niyaranos Adiyo biyavan Mudin can geliyer mutlu vatanım Mukaşız daban yego diyavan Mukaşız daban yego majnun Mukaşız daban yego paga Daban uzugatar me katkaran valo Naçul mu majnun Naçul paga Naçul cahil Diyavan naçul zurur Magar diyavan zükur mudur Resulü Kerim'en Abu Hurayra telika yuyaman Vatan bölge farman biyaman Umniyem sahaba çınayi olgasın Akmaçı zat taymız biyanas icadet Nebi Pak'ın Nabi Sallallahu Açınar biyaman mulakat karım dua falan biyaman Bu hususta bay iman kâga farman biyaman Kayyaman biyaman iman sarkan gör biyaman Yem Nebi Sallallahu Yem sahaba ışıvan mulakat bir dua bas Bozuk kalımdı kağız dular Bu huzakta pan Nebi Sallallahu Medito Az Jafar wo Nabi Pak'ın yumuş mubanam tukosul tarij karen Allah Emsiyo ben Abu Hurayra Enişuma cinnevi yasman kalabun kumdud Ada kainat uktaylar parmağın Abu Hurayra kyo değil Hatta sikaj vader Sike mucizan badununak Adı salimi dua karnay Sikaj çuknu todu vader Dünyanın nebi bıçak kare Nauzu billah Taşıyor taşayı kamarı kudumuz Ada miyani Abu Hurayra kyo değil kâvacı Dünyanın nebi bıçak dua karnav Yumanu dua Dimu karnay Barmoya sikaj çuknu vader Bıçak çulma cihinin kamanı vadunu Abu Hurayra gördürür kâvacı Abu Hurayra sos moy Emi sos iman annay Yasmı kafiri Dümyanın bir bıçak dua karnav Canlı çuh kasa çantas Moc kasa cehennemas Allah Allah Bıçağım seri Nabi Abu Hurayra Tavay farmav Agar moc kafir diyaş مگر یم لزومات یم حقوق خدایان ماجی ہند تھوی چھی تم حقوق چھی امس سے ادا Abu Hurayra tavajjuka vadan radiyallahu ta'ala Onyan nebi tavajju vadan Mikaba çımvalida muhtarma Mikaba moğlinan nebi sallallahu aleyhi ve sellem Saka şaday mariya kurbanı Nan bakıydız kalas karmayı bardaş Temizar şumu imani nesib gadır Oynar şansa imaniyanı Abu Hurayra tavajjuka vadan Onyan nebi tavajju vadan Nebi rahmet oldu desti mübarek Allahümme İdam Amrika Ya Abu Hurayra Munan Khudaya Abu Hurayra Sammaji kar hidayat Kainat ulaylar şu dua karen Abu Hurayra Nebi Rahmet çoğun desti mübarek kuntum dağını Abu Hurayra çoğasan radiyallahu ta'ala Emiş yapır vatını koşuvasan Magar yapır çoğasan di Kainat ulaylar barnavın Abu Hurayra tükyoz yazan Sarıfın yolcuk vadın tikel yazan Mundacı Nebi Macim gölüğüne hidayet Adalmer mol benim navın cenneti Abu Hurayra sayımın Giyu, takati meliyor iyi kabar, canım macim meliyor hidayet. Lumundan nebi zuhalvanay, canım dastı mübarek ol, tunumu çostor, yani valida muhtarma meliyor hidayet. Abu Hurayra ko doran kar meni jwana ata meni budar ke meni taja Abu Hurayra tabiya wal muajuci iman nay dezin aznari janam wal moy kabir wal kabar wajin mika zaruri temsil khidmat karin mika zaruri temsidir sulukan karin na meni jawan doran go gari tun darwazal tastak ora yas awal ata meni kubra halakar idi karar ولكن إن الجوانة وإن دروازي الكسر ما يزيد أبو هريرة رضي الله تعالى المامن بلود درواز السوج مگر اندرشم يوم آبش آواز آب تنش آواز
İçmezleri. Allahu Akbar meni yalana meni bularga meni taşırıyla Abu Hurayra radıyallahu teala farmavun ila darwali yalgo ameni cevana meni bularga Abu Hurayra farmavun radıyallahu teala yel darwazi yalgo meni valida muhterma dayor gusül kerit کیا ہے میرے والدہ محترمہ دایور گزل گئی ابو خلیرہ جبل وزل آباد نظم الموجی آزگل دفتر الموشی گزن آلکن اس کے پردی چونسار دنیای گبرا سار ناشل کنی آزدہ وصل گزن ابو چار سیر دفتر المو کیل دربار المو مگر مینی ابو خلیرہ ادائی مینی گبرا آزم میلوم ہدایت ولا بلا مینی نواتناو در درباری جناب محمد رسول اللہ انہیں موجی کرنے کیا گزک ان آزانا ایمان خدا اس رسولی خدا اس آنگانی جوانا میں نے بلر کے میں نے تاکی عزیزہ اللہ مول موجین باپتا شبو خیران دعا کرمت اللہ چکر جن بنن مول موجلائی آنگانی جوانا فرموا کائنات ایک دائیدارن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم